Setiap dokter pasti pernah merasakan yang namanya koas. Ini adalah awal mulai cerita kami. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. Semua bermula dari kuliah preklinik yang telah usai. Sebagai mahasiswa kedokteran, kami harus melewati masa-masa koas yang sebagian orang bilang kalau koas itu jenuh. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Capek, Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. bikin stres, And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I mean, took a lot of stuff. tapi lucu kok. Ada masanya have fun, but still kalau disuruh ngulang lagi, kebakalan mau lagi. Yang namanya koas itu tidak pernah tidur puas. Ya, bangun pagi, pulang malam, sudah biasa tuh. Time rolling in that. Tell the bartender line up some shots, 'cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar. She burned up the spot, look like Mariah. I took another shot, just hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. My rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Every night, like my last. Mom, you know the drill. Shake that ass. Go ahead, baby, let me see what you got. You know you got the Perlu diketahui, koas tidak seindah itu. Ini dia baru yang dinamakan koas. Dari nenek moyang, stasi internet itu killer. Pasiennya banyak, kudu datang cepet. Jam 5 udah mulai follow up pasien. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my
American woman, get away from me. American woman, mama let me be. Nah, buat para koas-koas di ilmu penyakit dalam, ada beberapa tips agar aman di stase ini. Jurus ini sih udah turun-temurun dari senior yang dulu-dulu. Ilmu ninja. Di ilmu ninja ini, para koas dituntut untuk bisa lari kencang. Kalau perlu, loncat supaya konsulen tahu kalau kita selalu ada di ruangan koas. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry, Ilmu don't you dukun. worry now. Nah, ini dia yang paling sering dilakukan di dunia perkoasan, apalagi buat koas kagak on time. Yang pastinya ilmu dukun. Loh, kok bisa? Ya iyalah, udah pastinya banyak. Kalau koasnya datang telat ya ngarang deh vital sign-nya. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. I ain't gonna be so. Ilmu padi. Yang kita tahu kan, ilmu padi, makin banyak ilmu makin merunduk. Nah, koas juga sama guys. Bedanya, kami terapkan ini ketika pada konsulen yang lain. Nah, makin ditanya kami makin merunduk. Di stase Objin, kita dituntut pintar hitung-hitungan. Bukan hitungan duit ya, tapi hitungan waktu. Ya, hitung waktu kapan head pertama, head terakhir. Bukan asal nebak loh, tapi ada teorinya, biar kita tahu kapan waktu kelahirannya. Di sini juga bakal tahu pembukaannya berapa. Juga harus sikap nih kalau pasien datang. Jadi nggak boleh panik, apalagi kalau udah lihat ibu tengah melahirkan. Wih, serem, tapi enggak kok. Fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on.
Selain itu, ada juga nih stase yang punya ciri khas lagi. Kapan lagi sih kita bisa ketok-ketok kepala? Salah, dengkul pasien maksudnya. Ketoknya bukan pakai bogem ya, tapi pakai palu. Hammer refleks namanya. Ini dia, stase saraf. Selama koas, pasti pernah nih ngalamin yang paling menjengkelkan. Bayangin aja, ketika konsulen sudah menetapkan kapan maju presentasi kasus, dan kita udah ngerjain dengan sepenuh hati, tumpah darah, jiwa raga. Agak lebay ya teman-teman, tapi file yang kita kerjakan itu ternyata dimakan virus. Oh no. Di situ saya merasa sedih. Tapi tidak perlu khawatir, karena kita bisa menghubungi jasa pembuat makalah, dan itu teman koas kita juga, calon pembisnis di masa depan, guys. Gimana aku bisa? Oh, gampang tuh. Gitu ya? Gitu nih. Boleh deh, harganya beda ya. Oke, boleh. Tapi konsekuensinya, kalau bukan dikerjakan sendiri, ya inilah akibatnya. Pas ditanya sama konsulen, nggak tahu apa-apa. Ya iya, uang orang lain yang buatin, sedep. You gave my life direction, a game show love connection. We can't deny. I'm so obsessed. My heart is bound to be right out my untrimmed chest. I stay out too late. Got nothing in my brain. Kemampuan UMN dapat dibagi dalam hemiplegia akibat hemilesi di korteks motorik primer, hemiplegia akibat hemilesi di kapsula interna batang otak, dan dirinci lagi dalam sindrom hemiplegia alternatif di mesencephalon, alternatif pons, dan di medula spinalis. Ngapain? Kalau di sini masih ngapal. Anjay. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, 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 break. And the faker's gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. I never miss a beat. I'm lighting Di kelas itu mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama, seperti belajar bareng. That's what they don't see. I'm dancing on my own. I'll make the moves up as I go. And that's what they don't know. That's what they don't know. But I keep cruising. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright.
Kalau kita udah usaha sungguh-sungguh, ujian dengan konsulen menjadi mudah. Apa yang ditanya, pasti kita bisa jawab. I feel I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Koas itu mendidik kita untuk menjadi dokter sejati. Karena seorang dokter itu akan selalu belajar sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Kalau kerennya sih, suffer now and live the rest of your life as a great doctor. Running from myself no more. Together we win it all. I ain't running from myself no more. I'm ready to face it all. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Sebagai calon dokter, kita dituntut untuk kesungguhan dalam menjalani tugas. Karena di sini manusia yang kita tangani. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. And for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, oke, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, yo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta-cinta aku dia dan kau. Dia masih dalam pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi ku dapat. Cinta masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now it's our time to make a history. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk Satu alasan selamanya. kenapa kau rekam dalam memori. Satu cerita teringat di dalam hati. Karena kau berharga dalam hidupku teman. Untuk satu pijakan menuju masa depan. Buka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi. Hal yang biasa. Satu persatu memori terekam di dalam api semangat yang tak mudah padam. Ku yakin kau pasti sama dengan diriku. Pernah berharap agar waktu ini tak berlalu. Kawan kau tahu kan. Beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan. Bergegaslah kawan, sambut masa
saraf karena di situ aku nggak lulus. Menurut saya stasiun horor itu adalah stasiun saraf di Langsa. Yang mana dokter lain itu memang hatinya melo, tapi It's not the oh end, man. it's just the beginning. Adalah Panggung tanda skenario Weyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun Kami adalah Saya saraf langsa. Kami yang bedah kami yang saraf Langsa. anak alfa deh. Ini bedah ini. memori cita-cita aku dia dan kau. Dia masih dia lebih Menurut kalian berdua, koas dan kalian aku di mana? Menurut aku di kami yang aku apa langsa. mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now it's your time to make a history. Ya, kamu tahu nggak? Kalau menurut aku tuh dokter yang paling ganteng dari Marwan Kalau menurut kamu siapa yang paling ganteng? Kalau menurut aku sih dokter hati-hati. Aku dia sih jauh gitu. Menurut kami dokter paling ganteng itu adalah yang pertama dokter Diki spesialis anak, yang kedua dokter Zubari spesialis bedah, yang ketiga dokter Erol spesialis obgyn, dokter Erol spesialis obgyn, dokter Diki spesialis anak. Untuk satu pijakan menuju masa depan, buka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi. Siapa dokter favorit yang kalian suka? Kalau gue Pak Mai, karena dia selalu kasih motivasi ke kita. Kalau gue dokter Redi dong, I love you, ini sarang kayak lebih Riyadi di rumah. Oke, menurut saya dokter yang paling favorit itu dokter Alam, spesialis radiologi. Dokter Syabudin spesialis penyakit dalam karena beliau telah mengajarkan banyak hal dan mendidik kita tentang bagaimana disiplin yang baik. Menurut saya dokter terbaik itu yaitu dokter Eko Wasito SPN. Menurut saya dokter terbaik itu adalah dokter Misrani SPPD dan dokter Santi SPN. Terima kasih dokter. Dokter yang paling sekarang ini adalah dokter paru. Kalau menurut aku dokter Andika Putra SPPD. Kalau aku dokter paru SPPD. Kalau menurut aku dokter Sabunnya SPPD. Dokter terbaik menurut kami adalah dokter Andika Syawgi, dokter Tri Iskandar spesialis penyakit dalam, dokter Santi SPN, dokter Reja spesialis anestesi laksa, dokter Bahri spesialis bedah. Kalau menurut saya dokter Darwan SPPD. Menurut aku dokter Maya di spesialis penyakit lagi. Menurut aku dokter Andika spesialis penyakit dalam. Semoga kita selalu kompak sampai kapanpun. Bravo FK Unaya 2010. Yeay! Cing, kalau lihat video ini sedih juga ya. Iya kak, aku bakal kangen nih sama masa-masa koas. Stas apa yang paling dikangenin? Stasi interna dong. Masa sih? Iya. Yang penting koas ini emang memorinya banyak banget. Iya kak, aku lagi sedih nih kalau mikirin koas. Apa? Sedih aja Ih, karena pisah sama teman-teman. Iya, aku juga sama. Makanya kamu sangat berarti. Istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu